ngasi video simadi UK United Kingdom hariba lebak simaga hojiki matamda maming yamna chatliba matam amada super power ga pairakadawa manba bakhut masa yamna haisingba Japan hariba lebak simaga hariba lebak ani sigi military power comparison gi matangdani United Kingdom hariba lebak asigi global military rank asi taruk subada lay amadi Japan hariba lebak sigina global military rank asi taret subada lay hairi hojiki oina population lomda yengluragadi UK gina 69.138 millions ni hairi amadi Japan gidi population asi 123.569 millions ni UK gi GDP nominal asi US dollar 3.495 trillion ni adumoinamag Japan gi GDP nominal asidana US dollar 4.1 trillion ni hairi GDP per capita adana UK gi oinadi US dollar 51,075 ni hairi aduga Japan gidi GDP per capita asi US dollar 33,138 ni UK gi GDP PPP hariba sidana US dollar 4.029 trillion ni Japan gidi GDP PPP asi US dollar 6.7 trillion ni UK gi apunba nuclear weapons asi 225 tagina 230 fawbal lay adubu laibak thibadi Japan hariba lebak sigidi nuclear weapons amata leite nuclear weapons asi macha khaina hajarake deploy nuclear weapons ta UK gi 190 lay Japan gi di amata leite strategic nuclear weapons ta UK gi 120 lay masida su Japan gi di amata leite tactical nuclear weapons na UK gi 105 lay Japan gi di amata leite masida su UK na ihan hana nuclear test tokhiba si 3 October 1952 hariba matam masida ne Japan gidi ngasi fawda nuclear test tokhiba amata leitri UK na nuclear test tokhiba apun mamasing asi nifuga mangarak ne Japan gidi hydrasu yare haibadi amata leite aduga UK gi largest nuclear test asi 3 megatons oikhe Japan gidi 0 ni UK gi defense budget asi US dollar 68.72 billions ni aduga Japan gidi US dollar 56.7 billions ni hairi active military masing asidana UK gi 184,860 lay Japan gidi active military masing asi 249,150 lay reserve military dana UK gi 924,000 lay hairi Japan gidi reserve military asi 56,000 khaktani lay ribasi UK gi special forces asi 3,980 hena lay Japan gidi yamde 520 khaktani aduga UK gi active women personnel asidana 21,380 lay amadi Japan gidi 25,900 hena lay hairi apunba tank masing asi UK gi oinadi 213 khaktani lay ribasi Japan gidi 541 hena lay tara amasu order tawkhre UK gi destroyer tank ta amata leite Japan gidi 396 lay anti tank gun dana UK gi 559 hena lay Japan gi su adumangai 500 hena lay man portable anti tanker missile launcher dana UK gi 8,535 hena lay Japan gi 5,060 khak lay hairi armored vehicle da UK gi 27,203 lay Japan gi armored vehicle da 37,662 lay hairi khajik taganate sintara ani helivasi infantry fighting vehicle da UK gi 627 lay adubu Japan gi 70 khak lay hairi armored personnel carrier da UK gi 906 lay Japan gi 790 hena lay adubu 950 amasu order tawkhre hairi mine resistant ambush protector hariba sidana UK gi 1,532 lay Japan gi 982 khaktani lay ribasi self propelled artillery da UK gi 71 khak lay Japan gi 173 hena lay hairi 19 amasu order tawkhre chani amasu lowbagi plan lady hairi field artillery da UK gi 126 khak lay Japan gi 480 ni lay ribasi rocket projector da UK gi 41 lay Japan gi 54 lay hairi man pads study UK gi taraga taruk lay Japan gi 453 lay hairi sam launcher dana UK gi 114 lay adubu Japan gi jamaga kunni lay ribasi short range ballistic missile launcher dana UK gi amata leite Japan gi short range ballistic missile launcher asi jamaga nifu taruk lay UK gi satellite masing asi taruk lay Japan gi ani khaktani adubu art observation satellite ki oinadi tara ni lay ribasi mathang asidi air force lom da mu laglasi UK gi air force personnel asi punna bising kontra mariga chatre kamongdra lay Japan gi lising yakhai lay hairi apunba aircraft masing asidana UK gi jatruka mari lay
Japan gidi yamna yam lising amaga chamri yankhai mapani lady basi combat aircraft ta UK ge chama humpu mapal lay Japan gidi chahumga kun mathoi lay fighter aircraft na UK ge chama ga kuni lady basi amadi Japan gidi chani ga tara tare lay hari multi role aircraft na UK ge chama ga humpu mapal lay Japan gidi mongdra ga nipan hena lay hari chama ga kun hundoi amasu order tawkhre attack aircraft na UK ge kun ga mapal lay Japan gidi kunthra ga taruk lay hari Special Mission Aircraft na UK gi kun ga taruk lay Japan gidi chama ga nifu manga lay Trainer Aircraft di UK gi chani ga tarampal lay hari Japan gidi chamri ga kunni lay di basi Tanker Aircraft gi oina di UK gi tara mari lay adubu Japan gidi nipan khak lay mari masu order tawkhre hari Bomber Aircraft gi oina di laywak animak amatta layte AWACS ta UK gi ahum hena lay mga amasu order tawkhre Japan gidi AWACS asi kun hena lay tara mari amasu order tawkhre hari Electronic Warfare Aircraft di UK gi amatta layte Japan gidi mari lay Transport Aircraft na UK gi kunthra ga nithoi hena lay adubu taruk amasu order tawkhre Japan gidi humdra hena lay nipan amasu order tawkhre hari apunba helicopter masing asi UK gi tani ga humdra taruk lay Japan gidi changwa ga humdra tari ni lay basi Attack helicopter gi oina di UK gi yankhai ni thoi amadi Japan gi chamaga taramapal lay UAV da di UK na yambe heli Japan da gi madudi UK gi na changwa hena lay adubu Japan gi di chama khak lay hari Laser Air Defense System da di UK gi amakhak lay adubu Japan gi di amatta layte apunba UK gi airport masing asi chamri ga humpuni adubu Japan gi di chamaga humdra mangani hari Navy lom da muk laglasi UK gi Navy personnel asi lising kunthra manga ga chatre ka kunthra ni lady basi Japan gi di lising yankhai ka chani pani hari Naval flight straight na UK gi chama ka tara tre lay adubu Japan gi di chama ga yankhai manga lay Aircraft carrier da di laywak animak ani lay Helicopter carrier da di UK gi di amat layte adubu Japan gi di mari lay UK gi frigates tara matwai amadi Japan gi frigates tara lay hari corvettes da di UK gi amat layte Japan gi di taruk lay destroyer gi oina di UK gi taruk lay aduga Japan gi di kunthra ga taruk ni lay di basi submarine na UK gi tara khak lay Japan gi oina di kun ga humdoi ni lay di basi landing craft ship asidana UK gi kunthra mari amadi Japan gi di tara ga nipan khak ni lay di basi petrol vessel da UK gi oina di kun ga taruk lay adubu Japan gi di taruk khak ni lay di basi mine warfare aircraft da UK gi mapan lay Japan gi di kun ga mapan ni lay di basi merchant marine da UK gi lising amaga chamaga humdra ga mari lay Japan gi di lising manga ga chamanga maudra ni lay di basi aduga ports amasung terminal da UK gi tara ga taruk lay Japan gi di nifu ga mari ni lay di basi adom soidana khangbiram lagni haina khali madudi leibak ani sigi kuchulai na chingba kayam namna leibagi haibadu Japan na nuclear weapons lejadrabasu atai khulai dadi ayamana UK dagi heli ngasigidi matang sida loisilage video sibu nungai biba taragadi like subscribe share comment tobiramu aina haibada soikiba madi walaw yawragasu mayamna ngakpiyu